Good morning, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yudili dan bojo saya. Halo Dami. Oh siap, laksanakan. Oke, kali Hari ini kedatangan tamu dan membawa kopi. Ya Allah. Water, thank you. Ini kopinya jauh-jauh dari party ya teman-teman. Saya dibawakan kopi, tapi ini yang ngopi bojo saya karena aku ngopi ini mencret. Aduh. Oke. Nah, langsung. Karena mbaknya urgent harus pulang ke Indonesia, kepengennya sebelum pulang mbaknya mau cari majikan atau ninggal biodata dulu. Jadi hari ini mbaknya sudah menyerahkan ke kita fotokopi Hongkong ID, paspor, kontrak kerja, dan visa label dan visa elektrik, visa jetking kayak gitu ya. Jadi itu adalah persyaratan awal. Yang kedua, jadi kita sudah foto mbaknya. Terus yang ketiga, kita mau persiapan untuk bikin video karena kalau majikan seandainya oke, itu biasanya kita sebar-sebar selain biodata plus video. Jadi berarti mbaknya itu bisa bahasa Kantonis lah, punya pengalaman kerja lah yang disampaikan dalam bentuk bahasa Kantonis. Karena ini di Hongkong, jadi kita pakai bahasa Kantonis kayak gitu ya. Oke, karena mbaknya nervous. Kalau bisa besok nggak usah bawa kopi saset ya. Yang lainnya jangan bawa kopi saset, nggak usah bawa-bawa. Nanti rumah saya jadi penuh. Nolak rezeki gak oleh darling. Saya bukan Mbak, menolak. kita lo nggak minta mbaknya ngasih. Saya tidak menolak, tapi dengan kalian datang itu aja sudah sangat terima kasih. Oh, lo ngerti nggak? Oke mbak, siap. Oke. None tak dol. Oke, yuk belajar dulu apa langsung rekam? Langsung lah. Langsung, oke. Sampai anak ya. Ngoyoyat kocai. Sampai ikut sih. Sampai ikut sih, oke? Oke. Biar enggak lepotan nanti. Kamera, saya kita jikok nih HP nih. Biar enggak ketok. Kondomnya tak unggah nih. Nah, wis. Kondomnya kan digomule enggak? Gomule Mbak e. Oke. Oke lah. Agak ini dikit. Sip. Oke. Sip. Oke. Relax saja ya, santai, nggak usah tegang ya. Ya berarti tekan ngoyat ko Cai cahaya. sapi soy. Iku tekan iku sih. Engko tak gabung ae film. Oke ya. Kamera action. Cosan dadae, cosan singsang leho. Ngoyu jike kae siu. Ngokiu Erna Dayanti. Ngoyika le sap sam sat yo. Sam sap yat soy. Sam sap yat soy. Sam sap yat soy. Baleni nah. Sam sap yat soy. Ki baleni nah ora? No baleni no. Sam, aku ku nek nyebutno kok iku rada angel. Sam karo sap ki rada kewalik-walik iki. 31 years old. Wis ngono tok ae ya. Terus lanjut Kantonis, oke? 31 years old, oke? Oke. Kamera action. Cosan dadae, cosan singsang, leho. Ngoyu jike kae siu. Ngokiu Erna Dayanti. Ngoyika sam sap sam soy. Sam sap yat soy. 31 years old. Ngokit chofen. Ngoyau yat ko cai. Goyika sap yi soy. Oke. Ngono. Heeh. Sam sap yat soy. Sam sap yat soy. Aku ilat tuh. Sam sap yat soy. 31 years old. Sam sap yat soy. Heeh. Iki man kong lah. Sam sap yat soy. Sam yat gitu ya. Sam sap yat soy. Oke. Oke, baleni nah iki. Bulan baleni terus iki. Iya no, arep dadi artis kok. Iki lho bayar larang. Supporting kok langsung didol payu. Lah iya jelas payu to. Payu cepet. Sam sap yat soy. Nah, oke. Kamera action. Cosan dadae, cosan singsang leho. Ngoyu jike kae siu. Ngokiu Erna Dayanti. Ngoyika sam sap yat soy. Ngokit chofen. Ngoyau yat kocai. Goyika sap yi soy. Oke, wes experience. Yes, perfecto. Makanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus berulang-ulang dan ulang. Kayak gitu loh, iya enggak? Sampeyan yo ngono dhisik, Mbak, sing nek nggone interview iki. Ya, kayak arep.
Berarti gak langsung sekali ngomong iso ya. Nggak, Mungkin wis pengalaman wis suwi mungkin lancar bahasane. Iya, tapi ngeblank. Asline iso, cuman Ngeblank. Karena itu hal cepet oleh kan ya videone iku, Mbak. Iya, videone iku sing mari cepet oleh iku. Majikan kan didelok kan saka videone iya. kan. Oh, ternyata iso kantonis. Padahal sing pinter sing gawe video. Ya jenenge Ya di filter Mbak Jen ketok apik, Mbak. ojo wis Lek wajah gak penting, sing penting kan bahasa karo omongan. Nek di filteran ketok bener. Lek kowe bojo, iya di filter-filter. so elek ngomong. Oke, pengalaman. Ngoyauking game, he Hong Kong. Ngohe apa? Ngoyauking game. Kim Ying apa kerja? Pengalaman. Oh, pengalaman. Utawa ngoyau he Hong Kong. Ngohe Hong Kong jam to menit. Ngoyau sam kolopan. Tayat kolopan. Bener toh? Tayat kolopan he polam. Ngoco sap lok yut. Saplok koyut. Sap lok kok yut. Cukup bobo. Cukup bobo. Patsap kesoy. Ngopong goe jungliong no berarti. Ojo goe, ngopong bobo. Opong bobo. Mau omhe goe ya. Ngopong bobo jungliong Maksan. Nggak nyeko. apa nih? Nyeko ora. Nyekoi maksan. Ora. Ora. Apa iku maksan ki apa? Nyeko badan, menyeka. Ora lah. Ora langsung adus tok. Kurang ngebusi tok. Ngopong bobo jungliong. Sam, Gunbin. Heeh. Disebutno kabeh pangalamane. Oke, Mbak. Ya pokoknya senyamannya. Heeh. Senyamannya ya. Heeh. Wis pokoke 1818 saya ngono ya ngomongnya ya. 1818. Aku ndredeg. Ana Pak Sandra. Ngobese, Mbak. Kayak apa ya kan ndredeg. Enak kan gaenanku? Kayak enak. Alah. Tenan kok. Manis kok. Domongi kok Mbak lho. Suka. Iya iyalah, gak ngelem ora. Ngohe Hong Kong menin. Jam to menin ya. Heeh. Yao samko lopan. Tayat ko lopan he polam. Ngoco he polam sap lok koyut. Ngociuku bubu. Ngopong bubu jungliong. Sek ponggoe sek cuk ngono. Ponggoe Wai cuk. Wai goe sek ye. Wai bubu sek ye. Heeh. Bunsam, bunbin. Jadi nek disebut kakek akeh ya. Bunsam, bunbin. Bunsam, bunbin. Bunbin. Kok ngono tok ae. Kan jule kok bobo jauh-jauh. Kan jule bobo kok jauh-jauh. Wis kok ngono tok, oke? Heeh. Wis. Iki mah ora ngono-ngono ra landang aku iki. Oke. Kamera action. Ngohe Hong Kong jam to emnin. Ngo yao samko lopan. Tayat ko lopan hai polam. Ngo ciku bubu. Bubu pat sap soy. Ngo pong bubu pong jungliong. Pong bubu bunsam. Pong bubu bunbin. Bubu ojo hai polam. Sap lok koyut. Yan waleh bubu cauco. Oke. Bener ora, Mbak? Bener, wis bener. Ki sak capu-capu lho, Mbak. Heeh, bener. Tayi ko hapyo. Hai ho manten. Hapyo ki apa? Kontrak kedua. Oh, hapyo ki kontrak kedua. Tayi ko hapyo. Tayi ko hapyo. Hai ho manten. Hai ho mantin. Leong nin. Oh, leong nin. Hai oke ya kong kong bobo 同埋孫仔 Sun chai 17歲 17歲。 bobo 健康 公公 需要幫手 需要幫公公手。 Terus ngapain aja? Bantu kungkung ngapain? Paling yo sik yok lah. Phụ chan. Sik yok lah, phụ chan. Chư su. Ngô自己買餸。 我自己買餸，去雞絲買餸。我自己去雞絲買餸，跟住咧係煮飯。Wah, nang kono aku jaman dhisik masakane, Mbak.
paling sithik 5 menu 6 menu. Masa. Berarti kan sampean luwih pinter no. Apane? Jadi iso masak no. Iya, nek dipikir kan ngono nek. Lah iya. Aku ngalen nek nggone Polom iku kan terus nek nggone Humantin iku to. Wah, iku masakane kok restoran tenan iku. Nah, iku nek nambah kontrak sampean njaluk tambah gaji. Lho, iku gajiku kupane nggone kontrak wis gaji standar. Tapi dimboy anake 500 terus iku. 500. Heeh. Iya, berarti kan dia puas karo sampean. Napa gak terus nang ngono? Capek. Kesel aku, Pak, ngopeni gek opah anake sing sangken rada Tapi misalnya digaji 7.000 kan mau? enggak lah. Capek. 6.000? Semuanya nggak Yakin? bisa dibeli dengan uang ya, Mbak. Enggak ya, yakin. Lha nyatane aku ngaleh. Lo enggak, kalau seandainya sampean gini loh, kalau sampean sudah tahu dan sampean ngerti bahwa sampean ngerti nek regoku ini kudune munda, Heeh. ngomong kan boleh. Boleh. Heeh. Nah, kira-kira nek sampean ngomong ngono, sampean gelem enggak? Aku tambah ono, gajiku 6.500 oke gak? Ngono lho. Kalau oke ya wis gak, aku ganti majikan kan selesai. Iya, masalah aku dicara ngomong. Nah, karena sampean gak kenal aku. Durung anci, Pak, durung kenal sampean. Nah, Ya wis mari. kalau kayak gitu boleh, tapi kalau kita lagi ketemu majikan yang baru terus njaluk sakmono ya jeglek to majikane. Iya. Nah, tapi nek soalnya wis kan ngerti tandang gawene sampean, masih boleh mikir kono lah. naikin. Boleh, sesuka sampean naikin boleh menurut pikirannya sampean. Ya gak apa-apa terjadi bargaining power tawar menawar. Iya. Karena sampean punya keahlian terus piye meneh. Tapi ketika sampean metu golek majikan. anyar maneh ya standar. Nanti Standar. setelah satu kontrak, nah sampean ngeroso kok ketoknya aku njaluk tambah. Nah ini loh yang kadang-kadang tidak dipikirkan sama teman-teman. Wah ngeluh gajinya standar loh. Kemampuannya kita ditambah nggak gitu loh. Tapi nek mungkin nenek omongan mungkin iso lah. Loh, oh Hongkong begitu mbak. Soalnya mari aku ya oleh wis kesel aku wis ngaleh ngono. Kaclek. Tapi setidaknya saya tanya sekali lagi, seandainya sampean mengajukan 6.500 terus majikan deal sampean yes or no? Yes lah. Lah, Soalnya apa majikane apik. Oke, telepon lagi. Wong wis ana pembantu kok. Yo enggak, next episode nek mari balik atau apa. Maksud saya begitu loh. Jadi pembicaraan ini kan supaya ditangkap sama yang lain. Oh, Iya. berarti ngono oleh ya? Yo oleh. Ngono lho. Oleh asline ya. Lah iya. Mari aku ora ngomong arek. Lah ya ora kenal sama Aku ya wis anggere kesel awak. Padahal ya apik majikane wong ditambahi 500 terus kok. Nah, berarti nek api kan dia sadar. Nah, cuman sampean ini kan enggak jalo. Hongkong ini Gak gak jalo dipendong aku. dase yo. Ora kelaran. Gak njaluk aku ya langsung ngaleh ngono ae Kayak wis. kentongan. Aslinya 6,5 dan gaji sampean saiki 6,5 tambah 5.000 iki. apa? Sing saiki nek majikan iki Oh, 5.000. yo wis lho. Wes oke lanjut. heeh. Majikan Humantin ya. Piye mau? Mau hap Tai- yo. tai. Tai ko lopan. Heeh, tayi kolopan hay Humantin. Ayo mantin. Ah, ah. Ojo heleongnin. Heeh. Oh, Oke ya kong Oh, hay oke ya kungkung ya bubu. ทำไมสุนใจ Thong mai sun chai. Sap chat soi. Sap chat soi. ปูปูกินห้อง Bubu kin hong. Kungkung soy yu pong sao. ปองเคย ปอง เสียเยอะล่ะ Pong khơi sẽ dọ la phổ hay yun phổ chan. 我自己買餸 Ở chỉ cái hay cái si mai sương chư ทำไม phan. เช่นกินโอเค Thương chinh git ok. เบสก็กระดอกโอเค Ok. กาเมราแอคชั่น Tại vì cô lô pan là hay hồ màn tin. Ngô cho liang nín. Hay ok yào phù yào cung. Thương yào yat go thương yào xin trái sắp chặt soi. Phù kinh hong. Cung yu bông sao khơi. Kayak ngono, Mbak. Bener ora, Mbak? bener ปองกงกง ปอง เสียเยอะ Pong cung เสีย เสีย เย เย อะ อะ phụ cha phổ hơi yun phổ chan เบส thường là chân git ok เช่นกินโอเค hơi cay si งด mày ชีเกะงดชีเกะหอยไก่ซี hơi cay si mày su Thông chùy phàn. thương chùy phàn เบสกระดอกโอเค ok นั่นya ngopong kongkong ya iki sing nomor 3 sing nomor loro sih iki elek iki mah Elek. ya wis hapusan sing iku heeh kak engko tak lanjut Hmm. ngopong kongkong
Seyo. Seyo. Hoyuyun. Hoyun Fojan. Terus Cengkit oke. Cengkit oke. Mai Ojige, Hoi Kaisi, Mai Song, Kenjule Jufan. Kenjule Jufan. Hose Jujung kok sungsok Kak nyebutin. Masakan Kantonis. Yo paudong Nah, wandong jaujoy. Nah, oke? Oke? Teko ngopong kungkung. Sing pertama bener sing Wes, engko tak sambunge. iki iki ngomong singkat kan ndi? Ngopong kungkung. Ngopong kungkung. Sik yo Hoyuyun Fojan. Kayak gitu ya. Dan juga yo Cengkit oke. Kan jadi Ojige, Hoi Kaisi, Mai Song, Kenju Jufan. Hose Chui. Heeh. Tuku paudong, kwandong, jaujoy, jingyi, jinyi, jingtan. Temyong. Oke? Oke lah. Oke. Dihasin lah. Sip. Ngopong kungkung ya. Kungkung. Sik kamera sik ketok iki nih. Oke. Nah, kondome ketok. Gak apa-apa. Kan delok majikan ya, Mbak. Kamera action. Ngopong kungkung sik yo. Dong koe hoi Fojan he iyun. Ngojike hoi Kaisi Mai Sung Kenjule Jufan. Juisung ngosek jui podong kwandong jaujoy jingtan jingyi jingsoitan. Dong jengkit oke. Wes. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga iki. Taisam ko hapyo. Taisam ko lopan yo kena. Taisam ko lopan. Heeh. Hei kwai chung. Heeh, kwai chung. Hei kwai chung. Yak ko bobo. Yao yat ko bubu. Ini disebutno gak berapa lama nih? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Ya yak ko bobo. Ngapain aja? Hei yos hei Fojan lah. Heeh, Kung Yun, Cuantung, Dong Boy, Dong Bubu, Ginke, Dai Tinsi. Oke? Oke lah. Oke. Tak apa Mbak Taisam Kolopan ah. Taisam Kolopan. Terus kata penutupnya, Toce Sinsang Dadai, Coikin Hai Hong Kong. Bye bye. Wes, ngono tok, oke? Toce Sinsang Dadai, Coikin Hai Hong Kong. Bye bye. Heeh, bye bye-ne sampai tak pateni, oke? Oke. Kamera action. Tayat apa mau Mbak? Taisam Kolopan. Taisam Kolopan, wis Taisam Kolopan. Tak patenane sik iki. Oke. Oke, Taisam Kolopan ya. Kamera action. Taisam Kolopan, hei kwai chung. Jiuku bubu. Dongo longkoyan jui. Ngopong bubu hei iyun Fojan. Hei Kaisi Mai Sung. Dai Tinsi dong khoi. Hei Kung Yun Cuantung. Jengkit oke Juisung. Toce dade. Sik. Piye? Heeh. Oh, pong bobo ju lamti. Oh, ngomong masakan sing soft iku ya. Ngopong bubu. Ngoju vaneh yen wae bobo hai mo ake. So ile yo lamti gitu loh. Tapi ora ngono mbahku. Lah piye? Yo normal. Oh, ya wis. Ngomongno lho. Nak sing majikanku sing pertama mah yo ngono. Baru lamti. Heeh, kan dekne mangane sik gawe sik cuk ah. Oh, ya wis. Yo sebutne no. Bobo sik cuk ke, so ile hai ju lamti bae bobo. Ngono ae. Heeh, ya oke. Terus penutup kayak gitu ya. Toce dade, toce singsang, necaikin hai Hong Kong, bye bye. Terus ju fan bae bobo le yu lamti ke. Kayak gitu ya. Pojok lah. Kayak gitu ya. Terus habis itu jauh. Cui mabe, katanya cui mabe. Mabe sebutin ya. Oke. Kamera action. Ngojui pe bobo tu yu lamti. Cui mabe gawe sik cuk. Toce dade, toce singsang. Coikin hai Hong Kong, bye bye. Yes. Wes kingkai darling. Oke teman-teman. Hari ini udah selesai dulu ya untuk bikin videonya Kaishu Jike. Nah, enaknya kalau kita datang ke rumah tuh kayak gini. Jadi bikin videonya nggak usah terlalu pusing-pusing. Jadi bisa kita perbaiki. Jadi mana yang kurang, mana yang belum pas kayak gitu. Nanti kita bisa edit-edit kayak gitu ya. Jadi biar Mbak E nggak usah
bingung untuk Bingung. bikin video. Jadi untuk teman-teman yang mau cari-cari majikan, susah untuk bikin video atau apa kayak gitu, ya silakan datang aja ke sini. Oke, sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye.